Avenoci mi tabay duna un debut na lo que trata mi poema dor di COVID na aya 2020 na nga bisanos ko programa di Poeta di Patria ta cancela. Bom prepara gana di bay pero no dais. Pero avenoci pa prome piaha mi tabay deklama e poema aki paboso tour. Et titula Den mi pensamento. Sinta bao de un palo de watapana arriba un pida barranca. Mi mente abedal un vuelta. Den pasado di mi Aruba di antaño. Kung no sa kore den kunuko, subi palo di drive e di casio. May di rama, di bonci e patia, no sa hera kay kibrapia. Ora ku awasero kay, no sa kore, hunga, turmuha, inalodo. Pero perkura pabay pa din, promeku papay binghasi boroto. No sa wata pleita, mabusca palo pe fogong. Gis pa provecha, y pinta otro cu carbón. No sa hasikos di trasto, pero nada de hasi malo, sino hungasano. Ay Aruba, que cambio grande boa conocer. Misión, tempo di antaño, nos a gozar. Ay anang atrese hopi cambio. Pero bawanta duro, mescos ku erubiano. Aruba, ki dushi ta nos Aruba. Thank you.